Kembote kokanda dia ukudini Kongo. Apangizama mulomba nginanga mwa ukululu inanga munanzaya mvimba lukisoni kisa munakula dieto. Nakota kuna YouTube na doda muna YouTube na sonika ana A-N-A spasu N-E spasu Kongo konkapa K-O-N-G-O venanga yengunga bona ndambu de kiyagala muna Zulu na doda yendunda fute mona vonge mutu ukisonekese kufuta kwa kunzimbuko maukulu tubanga nga tubobanga fute mona vo kisi mnajaka kiyako engedio diambu lina diotala ovani gelongi ovani kingindu wenda komipe mambuze engedi kalavo kikulu mavanga meto iluzingulu wetu makumbanga pasi mukonono iwo maibobanga matokulu bange pasi kase mono makili kaibobanga kitwa bunako diambu die kanda mono kanda inwa nyanga yintoto kebunda kwa mankisiko kama kunga mukonono mwewidio kama ntambu kunga mukono mono mukunga ibobelange mono nzebo anazombo bwensi bate ana ne Kongo wawatu agwenkunga ni tumukona ditu mugina munga kunga mukonono mono mukunga ibobelanga Maiboba nga matwa sala kuna mbundu zeno tuto fuemina kasi mono makeleka twa boba mukono Mama George Manu George Sandi kuna Belgica Mama Lukombo kuna Holanda Hangia mayo agala Kiala Mananga Oto Mananga na Alemania Mama Fifi Kembote kieno pangi kibila gereko Dushai mono pisike ni mangini nanga mono le gouverneur a Pacha Bora na Holanda mono musipata ngini nanga mono mono maiboba nge mono mabanga nge pasi matoko lusali kumbundu kasi mono kanda inuani nanga yintoto inuani nanga mono mono kaipa abantoto kabene mutu kokupani kinzimba bumuniteka kanda diamba mokatu mbutakemena pokemena kusalo kungeye kuna tuku kongu kamukala zo wako kamutuka ngape mazo wako kuna tuku kongu ukulwa nkuanga ngweni nanga ndio kaka mendio kuna tuku kongu kamukala nga zo wako mono na paika mono toyo ne kongu diambu ngisi di diao bisa kambe kanda lulu inange ye matu Maître Jibril luzi ule matu luto malanda leki ama godini wombu takutwa koko loko mukoko langini nanga kiala kubila foku nguidi ko musalu ngini nanga dio idiambu pangi ama Jose Wanduka yani diaka bisike nima wakamba di malela Kimbote kiaku pangi ama kuna Fransa nzolu vonda Leonardo kikupilaka nako Manu Lukombo pangi ama onketo yandi zina dianivo manzambi kweitela diotamba isina diani yani unu diambu di mbutama ibobela Manu Zakaria Mayala yani bon leke ngeye toine kongu ndako kodi Manu Ngombo Masivi Manu Otomalanda dio jambu di unu jambu di longi kwana
Pangia moyakala kuna Estados Unidos. Sunda tezu pangi kitoku guandinga ko. Mkona nangi uni nang. Mamadi sengu moka mama ngudieto. Mamadi sengu muka. Tunadiake ngudi yonkaka uni nange Kolanda. 84 ans. Kolanda geni nanga. Mama Lukombo kimbote kia kumwana uko pila gene ko. Pangia monketo tuke kuzulu osoto ko bantoto. Oko ndizina. Zole kuzolanga kimbote kia ku. Ah! Pangia mapetogele kipila gene ko. Manu Fula Douglas apangizama ewunu diambu ibobila diambu dienzola. Diambu dienzola ibobile wunu. Lo ziule matu. Pastor Chimba otoma ziule matu. Mama Mimi Chamindele otoma lande diambu ibobile wunu. Apangizama munandinga bati to bubila. Nzebo na popula munadinga alabo munaluke ezo mankaka mukota meni nanga mubaika meni nanga kazi na popula munadinga bata na dikota divoende muntu. Mama Maria Mulata kuna New Addington kimboteki yako kibila gene kungudi ya nzebo sewo seba. Ah akukamba kutubo Mama Maria yandi mwana enkunga azombo asisa diebo munanzila kipangu eso Manuele igubla bo yani Maria mwana so Manuele bo ima diambo se yubla dio atetele dioko wange Mama Maria fitu kutetele dioko katuli mwanzi munajojo diambo popele mono apangizama ewunu diambo ibobela diambo di mbuteto. Manu mavatiku visi muna chingumbu endiona mbuteto. Manu mavatiku visi yani mbuta keni nanga. Nzevo lutumini zaku enovo manu mavatiku visi yandi esalukin kunga tomene zaki ubanga. Manu mavatiku visi. Manu mapatiku abeti na grand maître Luambo. Manu mapatiku bisi abeti miziki na tabulei. Manu mapatiku bisi abeti miziki oyo eyebali na moki na bavie samangwana na bavie oyo ya kala. Notre vieux est en vie. Muzingu kini nange yani. Muzinga kini. Kufransa ka zingi lange yani. Kansi ezombo wunu. Tuzevo manu sama mangwana. Hutuka. Kupata kwa ni kini na. Ayengi nange. Manu uta mai. Tuzevo yendaka mbuteto kini na. Musipata. Visi kinima. Kufransa kini na. Pangeto yakala manuaku waku visi keni makene nanga wofutuka kuna zombo yani mukwenda keni nanga abili kumbani ke kan enkanda miani ye passport abene kutuntoto mutunga inange fulu kuna mbanza Kongo kenda bani ke ngindu ze nkunga wakaze kyo salu kenda tangi se yane koko bapesi mabele bapesi fond Tuzolanda yango alikina ba radio partout lolanda mo basako tonga bisika kuna isika yia ko za recteur abana ko enseigner la musique mandeko ba kulutu wana bandeko wana bazali ko profiter na mboka na biso parce que sont des Angolais. Manu mavatiku visi azali na France na ko tshela bino extrait oyi bayeba ki yete baye Manu mavatiku visi azali kulutu oya biso asali miziki ya mingi abeti na grand maître Luambo abeti na tabule
abeti na ba vie Sam. Olim sangai na bandela yango parce que na moni na lingina tia yango ezala bina boy. OK. OK. Boy c'est mieux. Ndio yo mbuteto manu mapati kuvisi oyo ya OK Jazz. Mais bande kona biso eno liko bangi salo kenkunga ikolukamba bo tangu ifwene ambuta pita una tsiki nzenza nga bangi le salo tangu ifwene bo endavutuki kuna pata dieto manu Sam regreso está a comer dinheiro de Angola pangeto mangwana obu mafati kupisi mudia kena nginzimu ze Angola endio yombuteto tangu ifwene kaputuke kubata eno luninanga fumu lobokila lubandike moko embuteto kaputuka yandidiaka kadenzimbu ze zombo ekumadiyambu twamona boku na mbuta zeto nzola mokatu ankaka mkona putukeni nanga naka wana ulu denzimbu pangi kakukambako ewawe ndio mbuteto kafuile kuputu salo penge kuna kichaza kuzombo ndio salo kadilwakiko hoje todo mundo fala do velho Manguana. Se o velho Manguana não regressasse em Angola, seria que o povo angolano teria um conhecimento. O povo angolano não sabe que nós que ensinamos congolês a música, trouxemos a rumba no Congo, o velho de Oliveira. O velho Emmanuel Maungu de Oliveira, ele que levou, que trouxe a música, que começou com a música no Congo. E hoje o velho Manguana regressou em Angola, o povo angolano tem conhecimento do velho Manguana. Se vocês não continuarem a apoiar esse povo, esses velhos que fizeram a música, o povo angolano não terá conhecimento que tu não tem cunha com Kinshasa. C'est nous qui avons enseigné ces gens-là. Luvani ke moko kundio yombuta kabutuka. Kuna Luanda. Kanda dizayabo Tambulei. Manguana Luambo. Akala bakimosi. Esa Manguana okulu abangle misiki esalu ke nkunga bakimosi. Bana ya Ango Star bino bozo beta ba misiki na poto na monaki ndeko nangai Karma pa pembele abengi kulutu na yefe sa Mangwana bayembi mama yemo endiona mbutano pembele Karma pa visiki nima kanzenza ko visiki nima pangeto waeno mukuna pange la nkunga kuna putu mbuteno mukumona luninanga. Travaillez avec votre vie, c'est votre grand frère qui est là. Hein? Endio yo mbuteno. Osaba leki na ye. Asa kulutu na bino. Soki bomoni ke kuna boso komate. Boso komona ete nga nazali. Bobengi ngai nazali awa na Angleterre. Bobengi ngai nazali pont. Bakulutu nyonso ya biso. Nga nazana ba dimelo na bango. Bandeko oyo ya biso nyonso tu ngai na sololaka na bango. Ezala bambizia Ango Star, ezala bandeko mususu babunga tozomona na te.
soki bolobi na ngai na kokota na contact na kozwa numéro to na kokota contact na bakulutu nyonso tu. Kulutu mavatiku visi kulutu na biso ya OK Jazz ngai nazali na banani na ye nazana yango bakoloni na ye numéro na ye nazana yango. Bomoni ke bosana besoin d'expérience ya ba musique moko boye bobengi kulutu na bino kulutu akovanda na bino boko solola mono ilu kembe bo ambuta isiku kamba bo twele Kongo baika okambe kanda tangu ifuene ndeko na biso rive kono aza kubeta miziki aza kusala miziki na yoki na ngai album na ye eza kubima le 4 ya septembre oyo tukosala bandeko munakanda il faut que soit ezalaka mais elobi te ke no toyinana tokabwana tokoki kokabwana te mais ba divergence ya ba penser ba idée il faut ezalaka tokosolola yango après ça tobongisi yango kidi amuka di tomako kulutu na biso azali wana kulutu abeta toujours muziki azana baleki bazakuna bazana banzembo banzembo mususu boloki kulutu ke kulutu tala travail na ngeza boy kulutu nge uzana experience kudikila ngindu za ebindambu kulutu muna salu benge yayi ebindambu bia ezozonga na libota bokoki toujours kosala kaka teke no bosako kime bino ba kulutu bazana experience bozo kende kimsika mususu kintili tutungila ambuta bo tangu ifuene to songa konzabo salu eto gatika ki salu Papa Emmanuel Mayungu azali mutu aliboso abandi miziki na Congo. Papa di Oliveira umbanzange moyo etale etale manye c'est Papa di Oliveira. Tike bunga mama nakoki kozonga mboka te. Papa Emmanuel de Oliveira azuba idwe yenga azuba ba wendo kolosoi ayembi na bango apesi muziki bayembi ni tete lui lelo oyo muziki yango peut-être kolobela yango te mais bande ko soki ba histoire oto raconter yango te ba koyeba yango te et peuple angolais akoyeba yango te ba oyo bozali koya bobosa na mikolo na bino te. Le vieux Mavatiku Visi il est là à Paris bandeko tangu mususu bobenga kulutu na bino. L'exemple est là Karmapa ayebi na nani na vieux Sam Mangwana le vieux akendeki bayembi no eleki yani pourquoi pas bino Ango Star yo rive kono vieux Mavatiku azali bino dersu nzwama Emi Eliano Zimbabwe nani Luleru Pasha ba oyo tu bazobeta muziki wazekwa Mbutaku unakoko ba vima utamai ba via utamai tous ces gens-là ils sont là, sont nombreux. Bomoko bozela muke bande ko ngai maito boba mukona sa solingini na to kala yenzola apangi ya ilumbu mamengi bobela mukona nwani ngena mukona kochingana ezozo video mosi enkaka zenkaka mukota zini nanga enkaka kasitwa kota ko ekuma atu eni nanga vo mbeni eni nangi kupata ikwa kuputu ava kota muna mambo ibanga ngemono ava kungi nkandi munzo kansi mukona nwani tulinanga ngemono yao edidi diamu kadi manako
e mono kibunda kwa mankisiko kibaka kwa mayuma yatu kikala kwa mefukase yatu ko wa muna nzwa manakota mamuna nanga boy kale fuka ko maki ako ngina kya bo ngewi nanga ifuni yuma yama malumona pe malumona mukona kambi ngina maito bobela mambo makanda tangu ifuene enokululuze salu lubaika lubanga salu kieno dila salu kieno bo ekuma ekifumu kieno tangu ifuene atofite mona kifumu kieno anane kongo kisole ni kupoa yani kutu emomamu mutuma kona bangi ni nange salu kuna kambi ni nange yatu idi navo ndio mbute to mano mabati kubisi no vingela fiote bandeko na decide imsilen kunga mosi lolanda eyayi nkunga ngebamu kembuni yayi nkunga ambuta ase abambuke mbundu eonga kalamuna kiake tandu se abambuke mbundu Franco yetabulei ile mpula ngiano kuputu atokele banza kwa waone ambeni ngakala kakele buiza nako kasi tangu alweki kuputu kinga nze akuli kwa ngakala akele banza kwa ambeni ngakala kakele kwa ambeni ko kakele kwa ambeni ko tangu alweki kuputu Franco yetabule afite bange nkunga tangu bange nkunga nani akala yali kitandu embuta mapati kupisi kuna chingumwa inkunga hiyo to kwego na muna bombe ni bisikuru kambe mamu kena musipatako kanuweko ya lolo na Belgique mulanda una manu kika kunolwa mulanda una ngembuta leki nanga godinyo embuta kusola kakusolanga kanja matoni lebu embote kya leki nangai ani kule mampasi na Paris Petit Nene champion kanka leki nangai Bartermi de Bacho na Saint-Étienne mona kanka na Paris kuna tete ngini nanga panjama otomananga na Hollande mama Fifi Dushai kimbote keno panga rubila geneko oh eno mudialu nyanginzi wapangeno bwinanga bo pangeno kwisigenima batadimo sikabutukiko mono boba iboba nanga bolo ndonde ndo kibobidia kako manu Zakaria Mayala kasi kokola ikokola ina kambi ganda vocal kuntola dia kako lo chowe lo teka lo jinzibo tika batongo ngaye mono kutu malugwape ekyo mukuna bangi langi nzimbo embuteno bombeso kelina salu pitumle kizake sa donc Franco na tabulei bay bazon ni maye bazabatu te eno luluti Enzola
enzola diambo de mfumu ambuta bomika bimbwa dila bagimosi legla bagimosi sikamana bagimosi nalo mona ko embuteno fululu mpuidi kaltoko mona ko lombo kele mono e mono kimena toine ko kulondri ngini nanga 07 pardon 0044 74040 22 327 nalombokila mbaka lukumbaka nalukusonikina kuna WhatsApp tukile kuli tukile mbutamu lomokena endiona mbutejo niye monavo dia di diambu ilukamba dio endiona mbuteto tokala enzola ambutabo tangwe tufuene topaika kuluzingira ngeno kukulina ngembuta kuna bata eno linange kifumu mukuna bandi linange moko ewaphangiyeno mbuteno lobo kila kafutu kubata nkunga kena ngamiyawo emimi nkunga myani miyawo kulu kala pengindo zenkunga kamba ikisazo wa mukivula ngina eno linange kubata mukana sodi linange epolo ankaka lo sadisa ankaka lo loza iuna lutungila evata lo tekadio lo le nuana kubakilu saso lo bata lunwene tubakile kifumu lo akakubata kalzole salisa yatuko lupidi banike ka epata ko si santo meze ko wawu atuzione ne bata edu santo si enzimbu za okulu otinazo enzimbu onatazo mwana kati utile kurusa bakili nzimbu zeze petroli za okulu netezo na wenda kuna gwizi na wenda kuna mbanza kongo enzila mokatu muteto sedieto mawete manu pastor manu mawete Jean Baptista utubambukile mbundu utubengele yoyo nzila dituke Luanda kuna teku nantaya foka yandiko vuli kutubambukile mbundu utusididi kura foka yandiko kura katukala yabo nzila yimbotinga ikala wa kuna mbanza kongo guvernador kelinanga yani kutu engolo kutu ze bange nzila mokatu ele nawe guvernador de Mbanza Congo ele não é de Mbanza Congo se ele prender tudo aquele fundo como fez a Isabela então construir aquela estrada quem vai lhe tocar se Isabela levou todo o dinheiro Santos levou o dinheiro se ele que é o governador daquela província se pegar naquele dinheiro meter as estradas até no sonho o petróleo não sai do Mbanza Congo o petróleo não sai da província do Zaire. Como é que as terras são nossas e são nossos a sofrer? Não foi isso? O outro que era Bacongo, o chefe da segurança do Estado, não lhe tiraram um cabo-verdiano e meteram aí? Isso não estamos a ensinar que não, Angola está mal, está governado pelo estrangeiro? Onde sai o petróleo, onde tem a história de Angola, do Mbanza Congo, não temos aeroporto, nem hotéis não temos. O Kyungu, o Kata vai morrer lá no Congo, vai morrer em Angola. Ele que mandava a boca no Congo, que fazia tudo no Congo. De repente, o Kyungu vai morrer no Congo porque é catanguês. Será que nós em Angola temos uma parte de Katangue em Angola? Então, se o Santos morrer, vamos pedir para vocês levar o corpo dele para enterrar na aldeia dele, lá em Angola. Quando o Santos morrer, ele levar em Angola para ele enterrar na aldeia dele. Como fizeram no velho Quarta Punta, como fizeram no velho Nkango Angola, o velho do Dembo, o
o mano, que era na rádio, estou a esquecer o nome de Sediama. Os João Brás Lucoque não foram ser enterrados, não foram enterrados na aldeia. Que não sou eu, não se mocato, que tatuca petróleo de Angola. Não estradas que saem de Luanda para Mbanza Congo, não temos. Não temos aeroporto. Onde é a estrela de Angola, onde o mundo pode começar a virar, chegar, visitar o Mbanza Congo. Fui no Oxford University. Chego lá, fui convidado ali. Chego lá, estavam a falar da história do Mbanza Congo. Queria que eu chegasse lá para poder explicar a história. Eu disse, mas é a universidade mais falada do mundo, está falando da história do Mbanza Congo, e lá em Angola nem fala disso. Está me perguntando, mas nós gostamos de lá ir visitar Angola, só que ali não tem aeroporto, não tem sítio para dormir, não tem condições. Que é isso? E o governador que está lá, é do Mbanza Congo. Epa, pega todo o dinheiro da província do Mbanza Congo, bloqueia esse dinheiro, então mete estradas. Vamos ver o que o governo vai falar. Como eles nos ensinam, nos insultam, somos feiticeiros. Se o feitiço do Mbanza Congo não vai sair desta vez, se ouvir que não, você bloqueou dinheiro, então você construiu estradas de Mbanza Congo até no sonho, você meteu luz. Seus velhos não vão sair. Seu curumbimbi não vai se mexer. E nós veremos se o feitiço de Katanga, feitiço do Santomense, se o feitiço do Mbanza Congo, qual é o feitiço que vai se mexendo? Que é isso? Muloba tulinanganzola, tukalabaki mosi. Mika mimbwa, leki lavaki mosi, sikame lavaki mosi. Tunabali kimoko kwa pangi zetu. E uwa pangi salu, mbote tuanate kubata, evata futeko mona, asiamini kubata, kuatuka. Não vamos continuar a deixar essa porcaria que não tem nada a ver com Angola, a levar dinheiro, Angola levar fora, a mijar. E mora de um mano quieto, que era filho dos Santos, já é da UNITA. E de um mano quieto, calaki de que foi. Que diabo de tokumbaga? Mandava que não vira que eu vou tsamba, que eu vou bambu, vou bitatira. Você levou dinheiro de Angola, agora quer mudar do MPLA para. Epa, apangizeto, penny longi. Mano mabati kumbuteto. Luto masala kembote kokanda dia okulu. Foi mesmo no muto. De matondo. Tchau, tchau.